apostoli bamsikane apostoli bamsikane ngibingelela abafundisi bonke nomama abafundisi nomama nabafuthi abancane egameni likaJesu. Amen. Amen. Ophambi kwenu uSibusiso Mthembu wasendaweni yaseMtuba efelayo. Wazalane ngibonga kakhulu uNkulunkulu kakhulu wazalane. Haleluya. Wazalane aqale ngokudlulise nje benomuntu onamahloni kakhulu. Benomuntu onamahloni kodwa uNkulunkulu wangisiza, ngiyabona ngisiza kancane kancane. Ngisho ngisakhula nje ngangivele ngithi ngisho president esikoleni nganginganaki ngisho ukuthola 0/10 i-presentation ngenxa yamahloni. Kodwa ngiyabona uNkulunkulu engisiza kakhulu bazalwane. Amen. Bazalwane ngizele kakhulu la phambili. uNkulunkulu uyangiphendula ngebala lasentabeni kaJehova, ngiyabonelela. Ngiyambonga nje uNkulunkulu ukuphendula. Bazalwane ngingasukumela nje indaba yobungcwele. Ubungcwele bazalwane isikhathi esiningi sibaningi singamakholwa ukuthola ukuthi kube ngathi ubungcwele into engaphileki. Kanti hayi, ubungcwele buyaphileka. Mina bazalwane nginenkinga, ngasho ngisenayo nje inkinga namanje ekamalana nonkosikazi wami enkulu impela nje. Kodwa-ke akube angikho la eKhalezi noma entabeni kaJehova, ngicabanga ukuthi ngabe ngikwenye indawo manje. Kodwa uNkulunkulu emuhle, ngiyabona ukuthi kuyahambeka kakhulu futhi kuyahambeka. Kufana le ndaba yenkanuko, indaba yenkanuko uApostoli Mthembu uyayishumayela kakhulu leyo ndaba. Inkanuko zihlasela ngenxa yokuthi umbathe amandla kaSathane. Uma ukholwa nje unxusa uNkulunkulu uyakusiza. Mina ngiyabona nje engisiza bazalwane. Ngike ngaba nesimo futhi sokuthi ngizibuza ukuthi yazi insindiso iyimandla kaNkulunkulu, kodwa yazi indlela esiphilayo thina sisindisiwe, angathi siphambene nendaba yokukhoza uNkulunkulu. Kodwa ngidane ngabona ngangena eKhalezi, ngabona indaba yokuphila intando kaNkulunkulu, yokuthi uqaphelisise ngisho indaba yokugqoka nendaba yezinto oyikhulumayo. Yazi ngambona uNkulunkulu ukuthi yazi uyangiphendula. Ngangihlale ngiyibuza ukuthi insindiso, ngoba iyinsindiso abantu abalazizwe kaNkulunkulu futhi balishumayela, phaba indlela esiphilayo esindisiwe ingakhombisi nakancane nje ukuthi cha umuntu okholwayo. Kodwa ngidane ngafika la eKhalezi nasentabeni kaJehova, ngiyabonelela ngambona uNkulunkulu ukuthi indaba yokukholwa ngeqiniso-ke nayo. Cha bazalwane, ngiyambonga uNkulunkulu. Okunye futhi bazalwane ngifisa ukudlulisa igama elithi uJesu KRISTU UYINKOSI. Igama elithi uJesu KRISTU UYINKOSI bazalwane lila uNkulunkulu kwamvulela lona. Ngiyibuza nje ngendaba kaJesu KRISTU UYINKOSI. Yebo ngilalela ngishunyayela ngifunde kuFilipi 2:9 nathi lapha. Ngiyibuza elinye ilanga ngangaphupha unabazalwane abaningi, ngibakhulekela nabazalwane lapha. Ngibakhulekela ngendlela engikhuleka ngayo. Bese uvele kufike nje ngijambe igama uJesu KRISTU UYINKOSI phezulu. Jesu KRISTU UYINKOSI, Jesu KRISTU UYINKOSI. Ngisuke ngathi ngezwa izwi. Manje sengibuza shuthi ngithi mina bosinda kanjani abantu ngoba ngishinte yodwa nje uJesu KRISTU UYINKOSI. Kuthiwa hayi, uma usuthe uJesu KRISTU UYINKOSI mehamba uzoyisinda ngokuthi uthe uJesu KRISTU UYINKOSI. Ngambonga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyangambhulela okunye nokunye ukuthi njengoba mawufuna ukukholwa uNkulunkulu kanjena uNkulunkulu uyakusiza. Okunye kwakho futhi ngike ngavuma izolo
Kodwa uvuma izolo noma ngangizwa umzalwane wangifaka ekhaya waye sasike sixoxe ngendaba yokuvuma izolo. Sike sizame ukuxoxa sithi yazi phela ngoba singabazalwane ufuna ukuyivule nje isifuba sakho. Cala ukuthi cha wahamba ungabe umzalwane oqhamuka suvela nje umzalwane uthola impilo yakho ayaziwa mhlawumbe wawenza nje izinto zakhe eziphambene. Ufuna uzedla. Should mayisechaza ke lo mzalwane ethi hayi kunomfuni mina angimeleleke lo WhatsApp. WhatsApp nje ngingawusebenzisi. Yebo umsebenzi usetshenziswa begcina bengi-understand ukuthi hayi Mthembu WhatsApp ngithi hayi mina angasebenzisa into okuthumbe kusithi because uqamba amanga labantu baney'ntamba ngoba nami ngizama nokukhola ngizolimala zingqondweni indaba ya-WhatsApp ngoba bahleba futhi labantu ngisho mina ngokucabanga kwami. Shuthi ngelinye unkosikazi yalo umfundisi wayengifaka athi hayi yazi ungalalela ngayithenga ifoni ngangizengayithenga ifoni esimart ngiyithengele okuncane ethi angifuni nokusondeza. Hayi ngifamile ngilalela uba uPostoli Shumayela ngithi hayi ngathi lo cha uyaphila. Inhloso yami okunye kwakho indaba yokuvuma izono. Ngelinye ilanga ngathi ngivuma izono ngonyaka ophelile ngathola ithuba lokuvuma izono. uNkulunkulu wangisiza yazi ngenkathi ngivuma izono bazalwane ngavele ngaqumba isisu saqumba isisu ngeze ujazi ngazi neswayi ngazi ngamtshela kwaPostoli ukuthi yazi ngoba nje ngikhuluma nawe phela waqumba isisu kodwa emveni walokho wathi ngiqeda nje ukuvuma izono hayi ngasizwa sengikhulile ngathi awusengikhulile. Ngiyambonga bazalwane uNkulunkulu Jesu Kristu inkosi. Amen.